How Aquaba and Faumbra Ghana and Sem TV GH so what frame Ajua searching. Ye to me canana do one sem edidi na termina a year dia. Then I don't see anything wrong with what is going on. Presidential jet ni yen ton ne en ton china. Utie. Yen ton ne en ton china. Senyame ya adom 2027 we would agree say yen to new jet. Na sementie na mo koyesa mo de mo power kwa top private jet ya ba da mo di besi Ghana na sa da na eja betom mo market so nto because the common the Ghana for you to me afford the plane and the Ghana mabunu per adwuma ye we can't afford the presidential jet we can't and the women's bank ye nyam fa block ba kokran to ho enti yam pene ma mo nto jet and the 24-hour economy ye hu ne no ba ye ba kokra enti yam pene e ma mo nto private jet there be e come wo man mu e come e wo man mu se papa anya hwea bone enso so enya hwea. Now let me deal with this galamsey thing quick. Quick. Okay. I'll just use about 6 minutes to do this and then I'll be out of here. Ashton, thank you so much. A year Ghana for any abrantie bi a enne o se na ban na abenti obekoso agimi na Ghana no oho adwene no wo fom ya wo hospital o fa ne se Eburuchire hospital, Italy hospital, baby a wote no hospital wo a wotiwe ubetumi akotwe camera se udi video hospital na dwuma omo ye a wo tia omo o shout patients who are in pain that cannot tolerate noise, patients ya omo anxiety, patients ya ebi ana ye yom surgery bintino they need some calmness to do. One more surgical procedures, one more administered draw, one more panier. Now obetina kwasi ebisa na buy na ba into a far camera and then the nam hospital and look at you people are doing this and you people are doing this and the way they day and there yenya Ghana bebu and that's so support to Raf. Yenya Ghana bebu makwa way kwasi ampasa mo obeye ye say o freedom fighter na so o NDC ni e de beda da say Ghana for mo ane do so enti e bi wu ana ye den and na de wa escalate you or put the security of our hospitals in danger. Na ye wa kwasi ampafo bi asan ya ton ya dwene de ama 20 cities e heliwe Majimi o Sasa Majimi because akwo we be dada mo cathedral galamseo and that you say hospital for mu na afraid be onim wanya aban no beto no ma wo so obema wasetena mu aye yie no antumi anya de obeye but osen aba so na ukonya akwasiampafo parent bi te sasa no mo a eden teaching e betumi de ama sasa ye ogina ase we a sebe wo papa ehun ni nyansa nti wantu so aba apa ne na nkowo no oni area mama kowo ye na nda oba ye friend area son sasa yi wo na nim wo ne body ne ne ama odena mo a obi a friend area guy because ne mama area mama o mama si so what the area mama sana carpenter for we ni na ne da poto a yamfa na nsi ba bia enti ne wo ba ye no what is a Mahama kotefo obepe bi akodi into support NDC maka kire mo say se mo ba me platform yi so na mu bejimi utie me fa mamu mo so direct you me de be Mahama because onu nti na ma bejira ha ejimi ne nkwasi amamuo na obu na enya baabi amfa nko no enti na mumu bi maba ha mu jimi Richesco, big up yourself. Don't be bringing that type of nonsense to my page. Me say
Say ya dia ka wo papa osu enyansa ka wankofa area mama ne na wo. O maame di ni area mama mema yensin sa carpenter fu oguo ni na akakpodum ni na di na sitire. Na papa eja sabe bola bed lover NDC ni so de definitely obepe bola bed. And the idea wa bodam fu nti adwene ne da ho but on fa nwene adwene ne dwene NDC nko. We are not buying no presidential jet. 1. 2. The promises they made, they have failed. Akosia. Ye kachre NDC for say. Galamsey na ekosono. Yen die ye ya famu die. Utie. Ye ya famu die. Omo se de bi. Na omo promise Galamsey for no. Se omo ba. Ye be ye Galamsey no proper. Ampa. And the video ya mebe boy ade di pefe say. Yensu ya say ye Galamsey ya etu atisa ne yensa asini yensu say no. John Mahama ne na ban ne na appointees ene hyase. Na utie video we na se utumi science ankrofo we ho ebeka se MPP for na ye Galamsey wonya nkopon awosom na entua woka. Muntie Collins Dauda adukudi ntia Galamsey na wo mo sie se wo mo kutia no wo de ni sika akoto generator a ye di tu Galamsey. Enyam na meka me bebo video no na wetie. Wo Facebook ni YouTube be hu bi. Collins Dauda say wonu ayi ni sika no no eboto mu sika ene wo de koto generator do so potopo. Say you find Galamsey. Regardez là-bas, encore. Galamsey nti na na yenya transformer no. Se kro no kwa na Galamsey ni wono ma ka transformer na o ka be so kro no. Safana pania bidi mi e tough. Ghana for mo hwe DNE television e heavy e tough. Memeji ede ma won so for no. Musu ba bia na musu age na mo ja ma hoho. Na mu wi anu ma se atwa mo. Abushafo se mo tumi se mra se badani. Se obi wa license abetuma Jeffrey nsema wa license kanye na da Musa fowi China phone kitikiti we adwuma kitikiti we nya na ka be kwa akwaje because adwuma kese power ha. Collins Dauda say onu Collins Dauda no se owo tumi a ye deje license ya efri nkrofo nsemu a enya foreigners bit say Chinese for de no okoji o na hwe ba bi odeko New Mount for na womu no ye ni omu wo deal say yes ye ni omu kwa yi a ye betumi asiu ye ama ye judgment debt New Mount for na seb yo ma jollof pacho yo New Mount for na womu no tua tax de ma ban no womu mo no bekwa kwa attack yom Chinese for na akogbo kro e wo kwa yem e di kro asebe bibia womu bi one more market, one more baby, Galamsey site, you ma dani ni kro, and you one more, and a Collins Dauda be fighting. A buy we be country say, a kufuadu mum, okay, a kufuadu mum, Sebio, ubia onu mum, Galamsey. And na Collins Dauda say, one no 2 million one in some krana, one fan got at Chinese for say you. On the Beko companies now, ya register no correct no. Womu tueska no womu mum and obesa yo mommy I'm gonna try to see so make me send away why I'll try to see and then try to let that be in that way. Now Muntie Collins Dauda view Kesia party super the whole Africa money company soon to go Kesia pa any new month. Me say me here say because I'm paying you say mo tumi na betuma age